be prepared for temptation. Ako nga saigi diabetic patient naman na atum ba chathok pudo yam tempting oi jane ba ko masi chahi humra sursu chahi manga truk suba angang ga behavior ga chamani ko lona dum charam ba yaw jane khoi su dum chab jani natra na temptation chai ko chaning dare tha nahan di ani chathok khra male ne sigi temptation si tane ba khoi mangi se ko natra na nupi angang leiraba macha ga su yam pharaba nupa do masak phajaba phajaba so hairoi mai pungning da tuk law nupi ma thengro di temptation se dum phaba wa bajani ko natra nupi da so dumaina temptation haiba pot ama leiba ai gi control da khara wa ba ko next si temptation se khoi khara section biro ai di pining akpa hangning akpa solonjan gi bido hangning akpa yawar kani ko ai khoi na ngasai haiba do virtual life da ina nungai ba su yamna phangi se ai di ai gi whatsapp da lakpa laikon phajaba lei phajaba yum phajaba lai mayam se akoina real life ta lei tharadi lei phajaba uradi kitang divert to ya gadra nongmana akoi taw sumanan dagi lei kon yam phajaba lei ba ko adu da hek chatpa nongmana taw bi tom bi gi rose yeng ba hek chatpa adumaina mathang mathang chatladi yaroidra kai ba ko adu akoi phidam lei channel da su my garden haina ma hapsarani lei thaba hobiro ko adu sui potha ne ba ko khoimu ga paiba photo number ga magadi adu hapiro yani sigi second gi siap nungai ba ko aina ne akoi manaba mayam phidam gi manaba mayam imana budi na te itaga itaw singa chakhibdo aduda moi chak ka sana re khole kaina phata jaba photo ga thagale ba ko chak tangkai huppa ga yawe ada aina yam kale ba ko ada si paru kan oh moi thagale dudi phaja phaja mate khakta ka aga thagala poiram gani da cha ngai ba mo siam waram gani da iding sain cha thoe na khalle ba aduna social media da phaja phaja la ising se loina mag adu yung phajabadi nate ko adu yung nungai bu su nate ko ade hen nungai bu su leijani ko adumaina akoina message da yamna virtual world si yamna deceptive su oi be ai ba akoina semdok pasu yai ba ko youtube ta ga lai ba kano sing se loina mag chum bu su nate lale hai bu su nate phajan be yai ba ko attractive oi hen be yai ba sem sar ga tholok pe reality da de kitang kitang di kano taun ngasai khoi program horom dai da khoi myam chenari du ne ba hojik si yeng ba mina di uramoy ba ko aduna whatever is going on in the backstage is also equally enjoyable backstage a khoi program yam sin bani na khangjai ba ko nang hau da ba soi gi ba pai gi ba mayam do khoi di loi ga mu nong binari ne ba ko that's also fun adumaina khoi na virtual life ta gi kitang thaido ga real life ta su kitang nungai mina se hai bani da ko India da kamai tawi digital detox se hanadi khoi kui tribani adubu hojik yamna in thing oire ko khara artificial gi pot khara yawe ba reality da gi khara lapthok ba ko adu khara mi sing se realize to ba hore phidam 1976 being a pioneer in our community we should be the first group to know or if possible to apply implement in our life and be a phidam for other group of people mean something ga ai hapchal ni adugi point makha jagah de kaw ne ai koi anywhere hujik mobile asida so many koi commercial me ama koi tu chhogra ba stress le we ya ba anxiety ko ba mai ama ko to chune ai point maru ba imano di respect ore ko je packet la ka na di mari le ne da ba ama ta to chune company game to chune alagi koi na pot che le ro ma ta chida hujik everywhere सारी नंबर जो पी है आई नंबर जो चीजें मैंडेटरी है तो है खान लो खुद खुदा चाहता हो यार शू मत बदल कर आई नंबर से इधर जो वालों भी मरद दी once नंबर दी मतलब सीधा there are so many मरद मैं आमों नहीं आई ने डिटॉक्स तो गया है तार तो मुझे क्या तो गया है ना ब्लॉक तो रहे कोई नंबर से later on after 1 or 2 days मिस आमों तो करने वो club में entry के लिए so many times चाहिए है तो करने हो डिस्ट्रिक्ट तो करने वाला लाइफ इंश्योरेंस की यार मैं हम खल दे मुझे बैंक की खल दे अच्छु मैं फ्रॉड में हम उसको पला तो से मसी की क्या चाहती है कहीं के था नसाई नंबर से आई किसी टू बोलो या वो ऐसे नंबर से हम थोड़ा मदर वो तो एक ब्लॉक तो रहे को वो ब्लॉक से कमाई तो हांगी लो खल दे तो मैं हम लाए तो ना कोई मैं हम से कोई एक दिन में मैं हम तो यारेगी भी नंबर से एकोगी मी तो पना तब कंपनी की बड़ी नंबर दा नंबर से चुकी की मशीन तक खंद है इताउ से दा जनता दी डिटॉक्स तक कर है ना दिस डे डिटॉक्स तो थे ना मफू फानी ना ये पर नंबर 18 से उदा ऑप्शन जा रे मसी फजरी ने
aduna lining the pot su namdana lehan ba ko 10% discount pirani yaksang maya je habda chelu bu su yawrim ne ba ko aina irei leijara moi the pot to moina discount pizal lak padagi lei bu su yawe ba ko aduna pocket ta so e ba ko aduna digital stocks can also help our economy aduma substance again new point ma masidi kamai lokhat kani national gi policy adu da oina lokhat padagi di individual oina aige benefit aige khudong chaba yenga lokhat pado ko adu oina akoi promote tawjaningi mindfulness aisi mayam tabiramani mindfulness tabi baya singkhodam ta thangat piu ba akoi itau ani itadi itama itani mindfulness amta haibiu ne to break the monotony attentive okay in a very short one akoi ai kitang haiduk sage ko akoi mioi basi past ta ayamba hingi mana du hai giba mana du tau giba akoi ni dumai sauna giba dumai ka giba pidam gi thaina gi ningsang du na chade ko amuk saubirakani aduga ayamba matam amana future da adu tawradi adu yaraktradi adu failure di adu promote tawradi adu tawdradi haina adum leiba aduga khwaidigi henna practically effectively sinagadoriba aigi matam aigi mind aigi activity sidi present and now sineba ko ado most of the time we are not dwelling in the present our mind either goes back or goes forward ani do the real nateba just like the virtual world gumaneba ado akoi adu da yamba leibana maram oraga akoi si waieba aduga unproductive oeba ado mindfulness haibasidi karino hairkanda now present sida ai hingse haiba ai hujik wangangi se wangang basida pungning changwa haiba aina hujik chak cha doi se aina chariba puk do pungning changwa haiba akoi ngasi kari tawi chak ahauba ma charasu ko wakhan sina krai do no ma chakrani ko phi leibam dani khangde nahan khanagi duni khangde inemuk na cherak paduni khangde ko ade phi surasu kaino ma khallaga leiba ko ado akoina aina khara spiritual kano da chachaiba makoi da thongba chaksi yam haweba hangam samput natraga hangam samna thongba khamen kangho ma toba yam haweba ko adu karigino aina akoina sum hangkanda magi chak thongba matam dagi hawraga chak thiba pukham chamba kai loina makse maji mindful oina baba isor se ningsang akanda thongjabane haiba khaibe dagi hawraga aduna maram oirakanda chak se yam haweba ko that means the quality of quality of what we do will be double when we concentrate and when we dwell at that point of time and what you are doing at that point of time haijabani ko aduna hairiba mindfulness se hausi in thing oireba ko stress management se sisu mindfulness sida tawraga deba yam impactful oeba akoi mindfulness sibu leradi stress sisu chen gi doineba stress e yamana past ka future gana oeba akoi da lak stress se admain kitang yepsan jage ko akoi hauji wangangi de sumaya mobile off tawraga thambiram gani natraga silent ta thambiram gani this is part of the digital detox thank you very much for that digital age sida hinge haragadi akoi digital age sigi discipline khara ngak tabya deba aduna masi digital kano da age sigi khwaidai maroiba discipline ama oirameba digital detox se ko akoi na picnic chatpada akoi mobile kawram gani aduga yumda paw haina ba du kawram gani haina yam kana wajaiba ko ado akoi pudi pusi aduga muthalaga thamsi ko emergency da sinasi akoi na picnic chaliba ngasai gi nupa hum picnic chatpadu gi phibam dodi haloi si namol da ngasi lai si su phone tawba khara lepaga akoi mayam wari sanaraga at least imanab ita usingna haiba wahi manga tradang puraga hansi haiba proposal simaga I thamjage loisalam dai sida nambol da la e chak chana bu yaurui harga adum mobile da sum naptan lai thokraga di lam da baga chama nei ba ko horen facebook da yenga so ma ne ba du hojik ti chak yaudra su ko chara hel su akoi ge atopa thabak mayam ama sacrifice tawra su ko ising chawda kai dawda lan chel su cheng kai ka pudra su mobile sim tang yausal di pau I phawna ba yani da haina khalle ba ko athua kai chel su hospital chal su bag ama kawram su mobile sibu yaurdi yani na khalle ba ko la le haibana sade adugi stage ju yaura abana maram oiraga akoina digital discipline haibetare akoi gi digital detox se masisu equally important oira amale haibisini ko thamjaning ba akoi si laiba yankai se sidoina yamdrabada mai onsinaraga minama mungtang khanaba natraga wari mungtang sanaba sina hena phayeba it is time for digital detox offline please thank you so much
ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯇꯤꯚꯤꯁꯤꯗ ꯁꯤꯔꯤꯌꯦꯜ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯁꯤꯔꯤꯌꯦꯜꯁꯦ ꯎꯠꯂꯤꯁꯦ ꯃꯇꯩ ꯃꯅꯥꯎ ꯈꯠꯅꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯥꯠꯅꯕ ꯁꯨꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕꯁꯤ ꯃꯥ ꯑꯍꯤꯡ ꯆꯨꯞꯄ ꯌꯦꯡ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯥꯈꯠꯂꯛꯑꯃ ꯃꯥ ꯗꯣꯂꯥ ꯃꯊꯛ ꯂꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯉꯦ ꯄꯨꯡ 3 ꯐꯥꯎꯕ ꯌꯦꯡꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯗꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯗꯤꯛ ꯇꯧꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯣꯇꯦꯜꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯥ ꯁꯨꯝ ꯀꯣꯏꯕꯗꯁꯨ ꯁꯣꯏꯕꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯍꯧꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯃꯧꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯤꯟꯗꯤ ꯁꯤꯔꯤꯌꯦꯜ ꯂꯩꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯏ ꯌꯦꯡ ꯂꯩꯔꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯛ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯋꯥꯔꯤꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯁꯦꯝꯃꯤꯅꯣ ꯈꯪꯗꯦ ꯃꯁꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯑꯦꯗꯤꯛ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯍꯦꯟꯖꯥꯡꯗ ꯀꯃꯥꯏ ꯀꯔꯤ ꯃꯊꯦꯜ ꯍꯥꯞꯄꯒ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁ ꯀꯔꯝꯕ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁ ꯑꯣꯏꯍꯟꯅꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯃꯠꯇ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯔꯣꯞ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯊꯤꯕ ꯂꯩꯅꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯟꯖꯥꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯗꯝꯁꯦ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯣꯗꯤꯁꯤꯗ ꯆꯤꯊꯤ ꯑꯃ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯑꯦꯇꯤꯛ ꯏꯔꯁꯦꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯔꯤꯌꯦꯜꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯨꯊꯠꯄꯤꯔꯣ ꯁꯥꯔ ꯃꯁꯤ ꯄꯔꯃꯤꯁꯟ ꯄꯤꯕꯤꯔꯅꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯅ ꯁꯤꯔꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯅ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡ ꯂꯣꯏꯅ ꯁꯂꯥꯛ ꯁꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯁꯤ ꯉꯥꯛꯇꯪꯅꯤ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯔꯤꯁꯦ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞꯅ ꯈꯨꯝꯕꯤꯔꯣ ꯏꯇꯥꯎ ꯆꯥꯎꯕꯅ ꯊꯝꯕꯤꯈꯤꯕꯗꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯗ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪꯗꯤ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯐꯦꯅꯣꯃꯦꯅꯟ ꯑꯃꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯣꯗꯀꯥꯁꯇꯤꯡ ꯍꯥꯎꯁꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯊꯤꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯥꯒꯤ ꯚ꯭ꯌꯨꯋꯔ ꯌꯥꯝꯃꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯁꯨ ꯍꯤꯡꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯔꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯇꯥꯛꯄꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚ꯭ꯌꯨꯋꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤ ꯄꯥꯝꯃꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯎꯠꯄꯅꯤ ꯏꯇꯥꯎ ꯆꯥꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯃ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯞ ꯑꯃ ꯎꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚ꯭ꯌꯨꯋꯔꯁꯤꯡꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯗꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯁꯥꯏꯀꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯎꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯥꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯏꯟꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯂꯤ ꯏꯟꯐꯔ ꯇꯧꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯃꯣꯔꯦꯜ ꯚꯦꯂ꯭ꯌꯨꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯇꯤꯗ ꯀꯣ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪ ꯂꯥꯞꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯣꯔꯦꯂꯤꯇꯤꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯅꯦꯝꯊꯔꯛꯑꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯃ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯏ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯅꯌꯥꯝꯅ ꯊꯤꯡꯉꯒꯁꯨ ꯃꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯏꯗꯨꯅꯦꯕ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯣꯡꯉꯒ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯦꯅꯤꯐꯤꯠ ꯕꯣꯠ ꯃꯅꯤ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔꯤꯇꯤ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯄꯥꯝꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯏꯠ ꯏꯁ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯏꯝ ꯇꯨ ꯒꯣ ꯕꯦꯛ ꯇꯨ ꯑꯋꯥꯔ ꯔꯨꯠꯁ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯡꯕꯒꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯃꯤꯅꯤꯡ ꯋꯥꯠ ꯏꯁ ꯗ actual meaning of life ko akoina hingisi karigino akoina enjoy tawgadoriba potsina karino haiban jingbagi potse ko yam lapkhre masiba akoina kari kauge harakanda easy gratification hai khudak ki nungai ba pamba khudak ki apen ba pamba se masina akoi bu mangal leba masi akoi devil ne ba akoi you pek ama thaga nungai ba jwar ngak sanar nungai ba nataba oidaba khana chainabagi picture khara yengaga nungai ba sina nungai ba oina sakriba taragadi ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯔꯦꯜ ꯚꯦꯂ꯭ꯌꯨꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯇꯤꯚꯤ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟꯗꯨꯕꯨꯗꯤ ꯃꯨꯊꯠꯂꯒ ꯌꯥꯏ ꯌꯦꯡꯕꯗꯨꯒꯤ ꯀꯣꯏꯇꯥꯟ ꯇꯥꯟꯅꯔꯤꯗꯨꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯤꯡꯒꯗꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯣꯁꯄꯦꯛꯁꯟ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯀꯂꯦꯛꯇꯤꯚꯂꯤ ꯑꯦꯖ ꯑꯦ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯦꯖ ꯑꯦ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯗꯨ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯗꯕꯨꯗꯤ ꯆꯤꯊꯤ ꯑꯃ ꯏꯁꯤ ꯁꯂꯥꯛ ꯁꯥꯔꯦ ꯀꯥꯡꯈꯣꯡ ꯆꯥꯏꯔꯦꯅ ꯑꯗꯨ ꯃꯥ ꯈꯪꯒꯗꯕ ꯃꯥꯟꯗꯦ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯏꯇꯥꯎ ꯁꯤ ꯄꯨꯈꯠꯄꯤꯔꯛꯄ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯗꯣ ꯔꯤꯌꯦꯜ ꯏꯁꯨ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯤꯀꯣ mayam punama puno luxury ngasi itaw lenina yamna nungairaba topic ama discussion tawringai sida ai hangna hangjaning basidi sigi ngasi topic siga mari laina jana hojikan gi angang singse ayamana loina ma game je da ngauraga lei ada aikhoi gi budi thabak jenbaga kaiga adom limited ta tawraga isana kano tawraga handle tawba ngamaga chatjariba aduba angang singidi angang ayamana loina game sida ngaw leibanina sigi matang sida karam haina angang sing sida mateng tangna nabasi kari upai leibage haibadong ta pibiyo ita urmilana yam phajaba practical question ama pibirei se khoida akoi khwaidigi chawba challenge ama hayu haragadi masisu amane na thamjage ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯉꯥꯡꯗꯤ ꯀꯌꯥ ꯂꯥꯛꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯄꯨꯔꯒ ꯂꯥꯛꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯁꯤꯁꯤꯗ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯤꯕ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯁꯤꯡꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯗꯤꯁꯤꯄ꯭ꯂꯤꯟ ꯑꯕꯥꯎꯠ ꯗ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯒꯦꯖꯦꯠꯁ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯑꯣꯏꯕ
aduna akhoi su advice haigadra akhoi gi piningba input sisu khara scientific oiramde ado haujikti akhoi ngasi ngangnariba sumaina akhoi na first parents and akhoi gi ahan sing se guardian sing se sina haujiki concept se leiraba matungda angang sing sida akhoi na mu masi transfer toba darkar oire implement toba darkar oire hana akhoi na parents sing na toromidi say no to drugs say yes to life haibagi approach do all or none law do the toromeba all or none law yaba application toba yaba issue natte basidi akhoi digital kanosi device sina daba sungya yaroeba akhoi gi next generation sing di masi thadok pa sungya yaroeba aduna makhoi se karamaina sinagadage haibagi discipline akhoi na huje haijari sing do makhoi da muk takpi ba darkar oeba karamaina takani harde akhoi sumaina akhoi gi didactic lecture gi maungda interaction gi tawgi maungda tawsinadi sahi matang duda thoidongna chana da bayai aduna tongan ba magi modality se hongdo akanda tawba ama mayam gi awareness ki damakta ani subada particular affected child do adudi as soon as possible hek chingnabaga akhoi gi akhang hi manakta pubiraga counseling and the other subsequent treatment akhoi na pizaba mayam ama lei maduda pubirakpa masidais da phuba chaiba shauba khanaba adai kobidaba sumaina tawbagi akhoi gi parenting da yauba akhoi gi style ama lei ko adu dandi pibagi mong ne ba either physical or emotionally deprived to halakanda dandi pibagi mong se kanade masi kanade adui mahutta makoida fazana educate tawba aduga makoida akhoi gi counseling tawba haibadi achumba lambi do takhalaga achumba lambi do karamaina follow tawgadagi haibudu makoida tambiba masina in thing oirani aduga extreme case tadi akhoi na hidak phawa pire asmaina itagi se ai thamjage ka thank you ta thank you asai tawlutin khoi tawlin habiri myam do akoina loina thengnaraba uraba khangaba thengnaraba experience natne ba ko oji amuri je koina aigi icha sing da ina kramaina si phai phati na haidri no se aruba challenge amane ba gon yam chome makoi gi chahi se adult di chahi kuntha gi maya da lab ne moi khoi ge se mo khoi ne hen singin loi haidi mo generation da computer age da akhoi de gi hen mo ne singre advance ho gre ba ara akhoi de amaram da outdated oi re lan mamangi mi dong na khalle makoi sina angak phang smart oi re adu yamna smart oi ro ba generation se da akhoi pang raba kanghu lo horok bai khoi na karamaina advance pi duri no computer age re da masini yam lo ri wa pham che ado amana mo akhoi na hai ro kan da ko suppose ai sa sing yam hai be le lo ra se ba angang ni de na ai na hai ba da lo mapa sina mai idol ni lo ra se ba ko thangna ba neighbor du na di free tha doi macha sing do ado khoi gi yumlei kare america di na te khoi se loina mak sumang phang na bi maning mamang wai phang na bi ni singchep thajal ko do na aduna yam lu ba hai ba di yam lai ba aduga reality di ma siam lu pot am ne ba ado khoi khang na khang lo ji se karim hai di kai ai na hai ru kan da ai cha na bi de tum na bung am ni le me be kai no na ho ji tum mo mai mu thalo hai ba kan da ba wa ya hayeng gi note am se mi ni report am se mi ni hai ba madu kadai bok chumi no report semun no sai semun do sai madu ai na karmai na mai du pha ga kamai check to du pung am ni du da issue ani ni amana parenting si chana chahi kya bhauk sathagadab no haiba ma number 2 da neighbor ki si mana torokpa phapata sida aina kaya yamna responsibility lawgadage haiba sumaina ai attention jage hauzik thambiriba question ni se yan hanbada parenting ends at what age ai cha chahi kunthra sure ai hauzik parenting asum tawgidra yes or no number 2 da if yes what type of parenting you will do sine hai thambiri se akhoi gi parenting akhoi community da lairi se angang sing da parenting se adum pingai da su chawra kan da su chap mana ba mongi approach ama ain haijari si tawgi nate ko tawbi badong na tawi akhoi gi angang sina adolescent oira bauda akhoi gi pingai da angang sina loina ba dumai na dum loina ba aina hek haijaba malai angang sing sina chawrak ba ga loina na akhoi su grow to ba darkar oi moi ga loina na magi chahi gi tangkak ki matungina hongai ba dugi matungina mana experience gain to ribai matungina akhoi su aduga chanana chatkadabani aduna hauzik chahi kunthra suraba icha sidi just like aigi friend do na
ट्रीट तब यारबा चाही मतंगनी मोइगी चपचाना इंटेलेक्ट लेरे तबदबु मोइगी एक्सपीरियंस सिदि अखोइने हेले अखोइसे लौमी इपा अमा ओइरगसु आइगी इचाना एमए लोइरगसु मागी एक्सपीरियंस दि लौमी ओइरिबा मपादुना खुंगंगदुगी मरमदा पुंसिगी मरमदादि हेनगनीबको अदुगा इंटेलेक्ट की मरमदा इंटेलिजेंस की मरमदा अदुदि इचादुना हेनबा याय अदुना मसलेसदा इचाना इगोंदा कंट्रीब्यूट तब याबा मयाम अमा लई अदुगा इपाना मचादा कंट्रीब्यूट तब याबा इमाना तब याबा मयाम अमा लई मदुदि अखोइगी खुनाइसिददि यामना लापनख्रेबा अखोइगी कोइनबा सिंखोइदि हाइनबा याय सिंखोइदि हाइनबा यादे काइबा मयाम अमसु ताबु मयाम अमसु लैबा अखोइ खुनाइसिदा मदु इमुंग अमगा दि खेनै अदुबो आइडियल लेबे इमुंगददि पीबा अंगांग खर चावबा अंगांग मने मंडोल मबोक लोइना चाखुमदा पुन्ना फमिनरगा नत्रगा हुजिग हायरगा डाइनिंग टेबल फमिनरगा वारी सानबा शेयर तोमिनबा इमुंगसु अखोइ अदुम उजै अदुगा याम कोइनदना ममिंग भाव कौनदबसु अदुम लै अनिसिगी बेनिफिट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज अदुमक लेरमगनी अदुबु आइडियली करिनो हायरगा अखोइना एक्सप्रेस तौनिंगेबदो पेरेंट्स अमा ओइनासु अखोइसे कंप्यूटर इलिटरेट ओइरगसु सिगुम सिगुम अमा लैने सिगुम अमा तारइने नोइदि खंब्रा नोइदि करमाइना सिदा आइडिया लै नोइसु करिगुम खंगदे हायरगना you look up about this topic aduga how much fact how much utility you can have out of this haibasima angang singda dum thian bayai this is one way aduga warak pa hairaga do's and don'ts natraga advice pibadu khaktana akoina angang loinabagi niyom oiraga di langani akoiga advice oina pibisu pihan janingse ko adugi number 2 da makoina akoidagi hena helamgani haise ainga sa haijabaduneba hojiki chahi sidadi information overload नेबा अखोइसे मोइना खंगियो मैम दो जंग nga to रमबसु यायबा अदो अखोइन खंगिबा मंगा त्रा से इंपोर्टेंट ओरमबसु यायबा who knows अदुदि खंगबा ngam अदुदि वारी सानरगा थोलगदा रिपोर्ट नेबा अदुबो आइना हाइगदुरिबा पोट से आइना सु खितंग ममुत ताना अंडरस्टैंड तौरगांदा हाइबा ताई नत्रगदि इखंग खंगदना हाइरुरगदि वादु मांगद तोकनी नंबर 2 दा अखोइगे नाइबर सिंग सिगे वारी इम लिजगे आइगे पेशेंट अमा लै मागी ममानी लाइसे मचादो पुंकक चावरे चाही 13 सुरे मयुमदा इंटरनेट टीवी केमते यंगहंदे मोय थंगनबदु रिलेटिव ने मने मंडोल सिंग थोए मोयदा अंगांग अनि हुम लै मोयदुदा टीवी से 24 आवर नि थारिसे टीवी अम खक्ता नते टीवी अनि हुम लै लैपटॉप लै अंगांग सिंगना साननिंग बा सानबे याय इंटरनेट 24 आवर कनेक्टेड नि अदु युमदा थिंगबसे अंगांग से चाक चाबा वाव निथिना चादे चेन खरे मोयदा अदुगा सानरुनी अदुगा मो कौब चलगसु लैते हायु नत्रगा खुमक्तबा अदु याम कन्ना हायरुरगसु मरी मता ओइबगी कनो तब अदु मामासी कप्पग लाई आई कमाइन तौदोइनो ना अल्टीमेटली मासी खांग मंगमक्तना आई युम होंदोख्रो डॉक्टर ना हायब को अदुना नाइबर की इंपैक्ट सोसाइटी की इंपैक्ट अदुकी मतिक याम चावना लै अदु हाय हायदनसु अखोइगी लेकाइदा युम मयाम अमा लैरि दुगी मनुंगदा ड्रग योनबा पेडलर अदगी यू योनबा वेंडर लै हेबा लैरगसु अखोइ इंखलैबा अंगांगसिंगदो लोइनमक ड्रग चादेबा अदुना मल्टीफैक्टोरियल नि आइगी चाना फबा फत्तबा हाइबसे आइगी नाइबरदा यू योनबा ड्रग योनबगा 100% मरी लैनबा नते आइगी नाइबरदा यामना फत्रगसु आइगी चादुना ज्ञान तारगदि नोंग नत्रगा नोंग चलगसु हलकपा याय अदुगा आइगी चादुना ज्ञान ताद्रगदि युमलोन दु नतबा अतोपा युमलोन मरी मंगा कालगा चलगा सानरंबसु याय अदुसु यावदम नते अदुगा अहिंग अहिंग हौगलगा यूके दा लैबा यूएसए दा लैबा मिगा ऑनलाइन गेम सानरंबसु दुम यावी अदुना सिदि मल्टीफैक्टोरियल नि अदुगा केस तुगी मतुंगिना अखोइना चानबा अप्रोच अमा सोइदना लैगनी अखोइ आशा मांगबा यादे अखोइ निंगहनबा यादे अखोइगे प्रॉब्लम अदुकी मतिक लैरिंग होय प्रॉब्लम दुबु सॉल्व तौननबा मीन समसु लैभम थोई मदु थीबदुना अखोइगी थौनी सुमाइन थमजगे मरुप को